لسر کارو خباتا سازیا منهاجان یا ریبازین خوندنه لروجاوای کردستان از رادوستم میوانه کی من هیا بریز عبدالرحمن سلی کو اندام کمیته آمده کرنا وانه زمان و ویژه کردی لسازیا منهاجان یا روجاوای کردستانه ده همان دمه ده اندام کمیته آمده کرنا وانه بجارده زمان کردی یا ناونده پیشخستنا منهاج پرورده للشامي جا دربيسية ميفاني منها ماموستا عبد الرحمن دمباش سپاستو ميفاني روداي تو بخير هاتي دمباش سر چاوا صالح قالك سپاس همو كردين لروجاواي كردستان انها دبيجنكو ام دخوازن هموانا همو درس ده همو قناغين خواندن ده لروجاواي كردستان بزمان كردي بين خواندن شام دوی درباره ده چه دبيجه نها لگورنا لروجاوای کردستانش خو خوندنا بزمان دایکه ما فکیمه روای ما فکی سرکی ده هلوستن حسده دجی هروها ده دانستندن دسته پرورده و فکرنه یا روجاوا و باکو روجلاتی سوریه ده خطک سوره امجه دانا کهون شام دوی درباره ده دخوازه که زمانه کردی وکی ما فکی روا ببینه لی ده دوانین بجارده دبن ده هفتیه ده ساعت دبن جبويشي ام وك اندامن كوميتايا آماده كرنا برانشن خوندني هروها وك همولاتيه كي روجاواي كردستان جي ام ويكي نا بجرينن نها ما في مي روا او وكو ام بزمان خو پرورده بن بزمان خو بخوينن بزمان خو بن ويسن جبو ويجي د واندا مستندنا د كوميتاي واني تايبت هنه هم دستا پرورده فكرني هم جيه وزارت پرورده و فکرنه یا شامی او دوان دانستندن دنه افتکلی گریدای آلین سیاسی و همجی دسته پرورده ناول سر رادوستن ام وک ارکام یا سرکت وک خباته ده ام وان برانشان آماده کن باشا لی ماموستا عبدالرحمن مادام نای پجراندن چما هون تنه مجوری آماده کرنا وانه یک بجاردن بزمان کردی دمکه ده کو کردین لروجاوای کردستان داخواز دکن کو هموانه ده همو قناغان ده بزمان کردی بن جبوین ها ام هاتن ارکدار کردن هم جه آلیه ریوبریا خسر هم جه آلیه دسته پرورده و فکرنه ده ام هاتن پیشنیار کردن و ارکدار کردن که ام دوی برانشی ده بش دار ببین ام بوان را چه بکن که حتی قناغن ای سال و سالا بیجی دیسا منهاجه ریوبریا خسر دمینه ده پیر دبکو برانشکی نشتمانی چه ببه لسر حمیه آستا سوریه او برانش لگوری خوازایا هرمن کردی و لگوری تایبتیا گله کرد لگوری چاندا گله کرد ایدی او برانش و گوهزی کردی جیب جبو کردی به ورگراندن باشا افوانه یا کردی یا کو نها هن آمده کاریان بودکن جبو روجاوای کردستان تی آمده کرن آنجی بو کردین شامی و باجارندن کو نپرچه یک روجاوای کردستانه نه؟ دمام هاتن ارکدار کردن که ام ده وی برانشی ده آماده بن ده آماده کرناوی ده بشدار ببین لی ناوین دال پیشخستنا برانشین پرورده یا شامی ملوی داری پرسیش خواه مگو که گلو اف برانشه چه و اف برانشه و بجیرک گلو جبو سوری گشتی جبو هرمین کردای جی آنجی تن جبو هرمین هندری سوریه دورن کو کرد لی مینا حما مینا حلب رکن الدین للشامی زوراوال للشامی وانجی گو اف پرزگریک گو گریدای آلیین سیاسی اول سر بخبتن لگور وان جمر هنه کی تکس کر یعنی آرامی اقدامه گوتن کو او برانش جبو دورن هندره سوریهی هر وها وانجی مزگینی یک دوی درباری دا گوتن دبکو برانشه پرورده سر اساس سوریه او برانشه نشتمانی ورگری زمان کردی ببه و لهرمین کردی بیدان هر وها پارزگار حسک بروز نوردین احمد جی داخویانی یک چاپمنیه که اف جی دابو دیار کرند گوتبو ده پیشنیار هنه آن اف برانش جبو تواهی سوریه به آن جی و برانش اکی نشتمانی سر راستا سوریه چه به و جبو دورین کردی ورگری کردی به باشا هکا شام ببیجه از سنه ما فی وانه یکی بکردی دم خواندکارین کرد لتف سوریه و دوی همو وانه دن بعربی بین خواندن اف داخواز دیج آلیه کردین روش آوای کردستانه و بی قبول کرن گلو نای رد کرن؟ نها هلوستا گلی روجاوای کردستان دوان ده روژه داوی دخویا بو جه پرسگریکا کجبو
او باليتا كوشكا دادوريه يا الحسك دركت د ورده هلوستا قال روجاوای کردستان خویای کوجبلی زمانه کردی کست زمانه دی ناپجرینه خود دسپکا خفتنا خوشی دمگو ما فکر روای لگور نتوین یکبوی و لگور حمود دزگه و سازی ناب نتوی خواندنا زاروک دوی به زمانه وی دایکه به هر وها امجی شویه که دانا کبن امی هر دوز بکن و از دوی باوریه دمجی کو گله کرد ناپجرینه باشە نەها ئەم بین سەر کارێ ئامادەکردنا مەتریالێنج بۆ وانەیە بژاردەیە زمانی کوردی وەکەمە گوتی وەزارەتە پەروەردەیە سووریە پەسەند کردە کار و خەبات دە ئامادەکردنا vê waneyê de gihiştiye kîjan qûnaxeyê gelo wê ji pola çend heta pola çendan jî bêxwendin نها کارو خباته مرسر ما جارك تاني هفديت بيكاني ما هفدودي مرسر استراتيجية كل سر بلانك مرسر بلانك الهفدو كره مش هوا دست به في برانشي بكن برانش لغور مرسومه سيزاج رفايكي حتى رفا دوازدان وبرتوك بين آماده كرن لأم هنا دقوناغا خويا دست بكي دانه ام جاريه مد استراتيجية كتي آماده كرن ام يوك بيشنيار بيشكشي ناوندا لبيشخصنا برانشن پرورده يا شامي بكن هر وها او جل سر بلانك و استراتيجيه كي دخبتن او جي بيشكشي ما بكن دناف هفده امي وان هردو استراتيجيان هردو بلانان بخوينن جوان هردو كان امي سنتزه كي درخن بشتره ايدي وكارو خباتر سر بكرن وێ چ قاسی درێژ بکە ینی دبەکوت ساڵان و یا خوێندنێدا ئێدی ئەڤ وانە وەکە بژاردە لە بەردەستی خوێندەکاران لە دبستانên سووریێ هەبە هەگەر ئەم باوایەکی بلەز باش دەست پێ بکن ژنها حتا دەما کۆ دبستان vebe ji refayekê heta şeşa dibe ku ew pirtûkên diheyî hazir bibin ê ku em mêdwan dibixebitin باشە ناڤەڕۆکوێ چ بە ینی لگۆری و وە پێشنیازەوە حازر کردە و ئامادە کردە ناڤەڕۆکە سەرەکییا وێ وانەیە دێ چ بە دێ تەنێ بهینکردنا زمان سینۆردار بە ئان دێ وێژە چان دیرۆک و عەردنیگاریە ژیل خۆ بگرە niha divan pirtûka de li gor stratejiya ku hat amadekirin di her pirtûkekê di sedî çel çand û xweza û taybetiya gelê Kurd tê parastin di nav re zanistên dî jî tên dayîn merselê erdnîgarî ne merselên zanyarî ne bi Kurdî ve divan pirtûkana dihebin lê ji sedî çel ji pirtûkê li ser çand û taybetiya Kurdî çand û taybetiya ya Kurdî me besa te jê çi ye taybetî yanî behsa dîrok û erdnîgariyê dê têde bêkirin li gor veya hemû tiştên ku gelê Kurd ve girêdayî ew ê divan pirtûka dibên bicihkirin lê merselê erdnîgarî wan em hîna bi awayekî xweşik em li ser ranewestiyane hîna em neketin wan gotûbêjin ka di merselê erdnîgarî di wê çawa be em wek mînak bêjin li Sûriyê niha ew dibêjin Kurd hene lê dibe ku sibe têgehînî dîn derkevin bivin cihê pirsgirêkê ev ê em hîna li ser xweşik naaxivîne wan jî got em mijarê wilo bihêlin ji partiyên siyasî re em bihêlin ji pêşenga re bera ew li ser bixebitin goyê me tenê em kar û xebata me دواره آمادهکردنا وان پرتوکا دبه امی چندا گله کرد بپارێزin وان پرتوکان de helbestên bi Kurdî hatin nivîsîn tiştê ser gelê Kurd hatin nivîsîn em ê divan pirtûka dibcih bikin lê mijarên dî hinek hene girêdayî partiyên siyasî û pêşenganî de praktîkê de kî nivîsîne vê waneyê waneya ya zimanê Kurdî kî nivîsîne û kî ji aliyê zimanî û perwerdeyî de çavdêriyê dike niha ji aliyê zimanî ji aliyê nivîsînê de em komîteyek ji 10 kesan hatin çêkirin li wir di nav de birêz Asmet Remedan jî heyî ji xwe ew yê serpereşt e doktora Nêrmîn jî heyî doktora di mijarên zimanî wan di pêreyî ew jî di aliyê şopandina amadekirina vê xebatê de wê mer beşdar bibe yani çend nûner û endamên yên saziyên rêveberiya xweser yên girêdayî perwerdeyê minhacan wêjeyê di nav de cih digirin ji van 10 kesan ji van 10 kesan em çar heb ê saziya minhacanê em hatine erkdarkirin û ji aliyê rêveberiya xweser hatin pêşniyarkirin ku em di vî branşî de beşdar bibin em çar kesin Başe di amedekirina ya vê waneyê de hûn xwe dispêrin kîjan çavkaniyan û rifransan
قالوا هون اوكي نمونج ازمونا هرما كردستان انجي زانينغا هنا فندن اكاديميك ين كردي سودي وردگرن نهاد آماده کرنا همو برانچ هاده ام خود سپیرن گلک جدران حتی ده برانچن می ریوبریا خسر دیه کنها ام چیت کن جدره مهنه هم جدره نویجهی هی معروف خزندار هی جلادت بدرخان سامیتان برانچن باشوره کردستان برانچن کو لدورن دین این ولاتین نجدر و ام لرباز جدنرن هر وها لگوری تئوری نوجن جی کو دردکوین لگوری ریبازن پیشکش کرن یین نوجن ام جوان جی سوده وردگرن و ده انجام ده ام ده آماده کرنا برانچه خوشی دب کارتینه باشا ام بین سر مجارا آماده کرنا پروگرام منهجین نوین پرورده بو سوریه کود با اف پروگرام بو کردی جی بیورگراندن اگر هاتو منهجکی اجتماعی هاتا آماده کرن و خواندنا کردی لروجاوای کردستانی هبه ایجا نونرين ريفبريا خسر انجي سازيا منهاجان جبو بجدار بونا نقاشين درباري آمده کرنا برنامه که یک گرتیا سوريا هاتنا و خواندن؟ حتى انها نا او هين د نقاشان د بردوام كاغلو و اف بيشنيار لسر استا سوري بياري كرن نه كرن هنا د دانوستندنا دنا او جي گرداي كوميتين دانوستندنه دستاف پروردو فکرنين پرسا من یاداوی پشتی زیادتریج 10 سالانج ازمونا پرورده بزمان کردی لروجاوای کردستانه وکا اندامکی سازیا منهاجان تماسی و خالن لاواز ینکواد برنامه هیده دیتنه چنه و هنج بو پیش خصناوان چاوا دخبتن نهال گور ازمونا ما 10 سالان د آماده کرنا وان برانشا د روجاوای کردستانش خو سربلندی و سرفرازیه که جی دراستی جنگک ما پیک آنی امتید بسرکتن لی آستانگی ما پرانی ده واره پیدا کرنا جدران دون مخابن جدرین بزمانه کردی گلکی کمن گلک جاران جبو کولی کولینه که امسر گلی کرد بکن آنجی وانه که درباره گلی کرد بنویسن آنجی سر جدرین ویجهی ریبازن ویجهی دبستان ویجهی ام نچار دمان کل جدرن انگلیزی وگرن این بیانی وگرن جدرنی عربی وگرن ده انجام وان ده دی ام وانور گرین جبو زمانه کردی بشتر اموانه یک لگور تایبتیا گلی کرد آماده بکن ده وان برانشاده آستنگی امی هری برز و یا هری بر بچاف ده پیدا کرنا جدران دبون هر وها هلبستن جبوی وجه زاروکان کم بون ینکو لیستوکن زاروکا دشایسینن آنجی تشتن بدردورا زاروک و گریدای ما هم زحمتی و اصنگی دوانجی دتکشا شخوا ام نایش بیر کرن کو گله کرد گله کم کو جیان را درباس بوی و جامع هم پرانی زیده بالی شورشگری و دچه بلکی مجانین دن ین گریدای جینگه آنجی گریدای دردورا زاروک هنکی دناو نویس و الجم نویسکاران جی دراجه کم دهاته ببکارانین لی جبو ما آستنگیه گو ام نچار دمان کو ایدی ام جی هلبستا بنویسن نه ام جی بونه هلبستوان پرباشا دستی وصاغبی کیف خوشون تو میوانه مبوی ما مستعب عبدالرحمن سلی اندام کمیتا آمده کرنا وانه زمان و ویجه کردی لسازیا منهاجان یا روجاوای کردستانه ده همان دمه ده اندام کمیتا آمده کرنا وانه بجارده زمان کردی لناونده پیش خصنا منهاجن پرورده للشامه جباجار دربستی تو میوانه من بوی تو گلکی بخیر هاتی صاحب ناخره ده گلک سپاس هر هبی